Pozdrav svima, Harkeza ovdje. Danas igramo epizodu 3 Resident Evil 4, tako da nastavljamo sa svojom pričom. Stali smo sa tim da smo završili na poglavlju 1, završili smo ga do kraja, tako da nastavljamo. Izvinjavam se ako sam udario slučajno mikrofon. Idemo. Trenutno sad treba biti neka priča, tako da... Space. Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. Šta je na vratu radio uopće? Oh, what the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee. Got your name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me, picked the wrongest spot to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up enough as it is. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing senorita? Young girl. Talk. Now. All right. See, heard chatter about moving, senorita. Moving her. Where? Who knows? But later, saw some men dragging someone to the old church. Hanging with you, not healthy. Izvinjavam se što ne komentarišem, ja sam zagledao. Nema što. Svaka čast braći. Sa lancem gubli. Hey, we're not done here! Later, amigo. Koji kreten lik, veran. Shit, they took my gear. Znači tu ništa nemamo stvari. Dobro. Da li tu imam ništa? Evo ova sad. Jeste da zove? Condor One to Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run back. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. U redu. Znači, trebamo ići do crkve. Gledam da nemamo što tu vidite na crkvi, da. Kuhinjski nož. Imamo makar nešto. U redu. Hvala lijepo. Idemo dalje. Da li ima ovo što? Ja ne razumijem. Da je ovo? Viš ništa, imam ja išta još pokraj ovoga. Dok baš moram ići vamo. Gledajte tu. Jedan mrtav. Novo još jedan kuhinjski nož, zato što je nešto brzo pucaju i noževi, ne kontam što je tako. I što najjače, oni se svi tope. Sekunda. Da... Smanjim ovo na jednu i... Može tako. Lakše mi igra. Pa mi možemo udaš što, dok sam vidio preko Hey, nešto. that's my gear.
Znači tu su moje stvari sad. Kako da dođem do toga. Jel ovdje neko ima pogledaj ovdje? Ićemo sada. Dobar. Neki biljki uvijek imamo tu. Što je ovo? Uzmem kuhinski opet nož i idemo. Da li ima ovdje nešto da ne idem odmah tamo? Slučajno da ne bez veze šta preskočio. Ovdje mogu proći, ali oprezno. Vama ne mogu bez veze doći. Znači moramo ići kod ovoga, brate. Šta ovaj brat viče? Bezete? Jao, 10.500 imamo bezete. Normalno, brat, prvo nestaje pa sve ostalo. I što idemo dalje? Daj je tebi. Idemo dalje. Prvo moramo naći svoje stvari da bi došli do crkve. Što kreći, brate? Zajebao je da se ovo... Čekaj, ja sad trebam doći brzo do tam. Idem. Poprobat. Tu su moje stvari. Da li je ovo... Da li... I'll be taking these back. Kuhinski nož nam treba. Ja ovdje ne mogu dalje. Ja vidim, kontat ćemo nešto. Ja mogu ovdje sad području. Sve ok. Ovdje nemamo ništa osim ovoga, ali to nema ništa. Ovo ćemo samo reloadat, da imamo reloadano za kasnije. Idemo dalje. Tu smo bili. Logično vratimo ovdje. Over here, stranger. Yeah. Who's Jel ovaj that? neki za mene ili protiv mene? Ovdje se ne treba ničem nadati. Let's do some business then. Eh? Welcome. I've got something new for you, mate. Tu. Znači mogu prodati neke stvari. Prodat ću neke I'll gluposti. buy almost anything. Hoću prodati jednu svakako puku. Prodat ću ovaj rubin isto mogu prodati. Protke, ja mislim da to mi nije nešto najbolje da ja to prodajem. Now, you affix one of these beauties into a treasure, and it will fetch a price higher than the sum of its parts. To nećem prodati. A Prodat ćemo deal ove stvari. well struck. Bočica, može i bočica. Da, ili nećemo dirati. Combine that with some gems,
and the price I'll pay for it will make your head spin. Dragulje nemamo, vjerojatno nikakve još. Tako da ćemo ovo ostaviti. Came into some other bits and bobs too. Pojačaj, mogu kupiti. Pojačaj. Well then, what can I do you for? Nišan. Why not try your hand at a Nema new prostora. gun, stranger? Might save your Da life. li ima nadogradnje? Koliko imam para uopšte? 23.000. Ajde uzet ćemo to. A bit more space never hurt anyone. Za ovo Perfect nemam size prostora. for you, stranger. Nema veze. Bacaš strijela. Red. You'll get some bang for your buck. I guarantee it. Razmijeni 5-7. Da mi 5 dragulja imam dole. What's that? How have we procured these curiosities? Pojačat ću jedino moć nečega. Don't want to Kapacitet. know, mate. A well-tuned weapon can make up. We're starting to get an idea of your tastes. To će mi pomoći sigurno tako da... Got a to. selection of good things on Razmjeno sale, što nam to stranger. razmišljam. Come back anytime. Hvala, brate moj. Kako napreduju zahtjevi? Znaš li da možeš trgovati spinilaj, šta? Znači koji dobiju nagrad za vrijednu robu koja se ne može drugačije kupiti. Imamo puno korisnih stvari, tako da. Ok. Možemo i nabaviti kartu blaga. Idemo dalje. Ovo neću čitati. Tu ne bi ništa sejao. Željivo za pušku. Zoba kad je nemam. Nemam prostora puno. Riješi se štakora koji su obuzeli tvornicu. 3 štakora. U redu, možda je to nešto na skonto. Ok. Tu imam puno stvari. Da bi mogu prodati šotku, ali to mi se ne isplati nikako. Tako da... Ovo mogu napraviti. Izradi. Vidiš. To da imam ovoga, mogu napraviti ovo. Imam dosta, tako da ću uzeti za šotku. Nije čahur. Ništa. Dosta. Idemo dalje. Polako. Ovdje nam treba ključ neki. Znači dalje ne možemo, dok vjerojatno ne pregledamo što dalje. Tu smo bili. Ovo sigurno ima nešto odlično. Tu gdje se sakriva uvijek neke gluposti. Bar tu nam treba. Što viče? Oh, nothing but the finest wares. Malo odraz što? Ovog vrata treba zaklati uz neku stvar. Ja odajem sinje makroć, ja moram se zatvoriti. Kako idemo vam? Ništa, baba. Dakle, ona je izašla, jedan konta. Ja sam došla u veliki grad sada. Sad sam tek najedno. Tad, gdje je ta crkva? No good. Prvi kralja. Ne.
Gledi kako brzo nođe uputi teren. I jao. To ne mogu tebe ništa. Kilaj se kralju, kako god znaš. Napadi su bogam teški. Uzet ćemo jaj. Možemo koristiti. Premi što mogu sad? Next. Ne. Opet bacaju bombice. I ja. Opet tep. Tep. Živi tep. Dora je kralja. Kako god znaš. Evo parica. Evo ludila. Ježi. Yeah. One down. Ulazi unutra. Malo odšlo. Sprejiti trupu, moće biti. Odi kralj, van. Odakle, brat, ovaj ideš? Bježi dole. Not bad, right? Mene zanima odakle ovaj došao. Žuta biljka. Pet, može. Sad smo riješili se jedne runde. Nastavlja se svaki put gore. Ništa. Idemo dalje. Ovdje imamo previše puteva. Gdje ići, fazon, ne znam ni ja sam. Viži banane. Idem biti malo ovdje šta. Kako su teški, to je nenormalno. Stvar. Ne znam sam sa sobom što da radim, pa da im radim više. Ništa, idemo dalje. Šta je to dolo? Ali ovdje ima kakvi draguljak. Drugi može. Ali hoću da resursi. Nešto novo došlo. Ovo vjerojatno se opet spušta dole. Što me nare pobedi u glavu. Budi ranu. Bakica. Ne, bacajte mi bombe, živi. Ne znam gdje su sa sobom. Idemo do njih. Idemo se pucati. Bježi. Što ovako sporo trčiš, majko moja?
pobjeda. Druga runda gotova. Idemo dalje. Ali su nenormalni su stvarno. Još uvijek se nisam usro ko što sam mislio, ali naiće, ne sekiram se. Dokle ova baca? Halo ba. Dobro. Sad sam je opet započeo rad, nenormalno. Najbolje je meni ovako ovdje njih prizovem i odem gore. Ako ih valjda gore nema opet. Kako si ti došao den, to je. Crkni. Gledaj šta radi. Ajde, ajde. Gledaj ovoga, a šta ćeš ti, majke? Ja ne razumijem. Gledaj, što ridi, Ti ne možeš mu ništa, Uzmaj, jedi, hrani se, kako god znaš. Idem dole oprobat, na druge strane, ne vidim ih odavde. Gdje ovaj kretin? Vidi ga gdje. Odi. Ti ga pogodiš 15 puta, on je živ, ja ranj. Evo ga, pao je više. Vidi ga što leti do... Šta će on ustati? I to je završeno napokon. Idemo dalje. Priste par. Ovdje smo znači bili. Ali odakle ova bačica baca uvijek, ja ne kontam. Jel gor negdje? Idemo ovdje. Vrti se ovo za kasnije. Mali ključ. Ko je to? Idemo dalje. Ovdje. Nećemo ići odmah. Idemo gore. Idemo vidjeti što ovdje. Ovo nam treba, ja mislim, za ona vrata, jel? Da. Ja, brata, nisam vidio. Odakle se ti stoji? Kako se viš? Vidi koliko je neka puta moram pogodio ono.
Ti si još tu. Ova kraj. Idemo pred gore. Doći mi sad neko gori ko kruh. Ovo samo zato što nam treba, idemo vam dalje. Pezac. Gle, ja sam bio gor, nje nema. Evo te, pa tako je. Ništa, on opet ustaje. Šutko mi vjerojatno ne mogu dopati, da? Evo, daleko. Ajde skoči dole, šta se tu baš čekao? Gledaj koliko ja potrošim metkova na njih. Je li ovo realno? Što ja vam dol ne možemo. Jo, gdje je ovo na nebesima negdje? Bože. Vište idemo vam. Ovo je netko i to treba najviše do sad. Ipak se. Pojďte. Gore do njih. Koja ona je nestala već. Samo crno ostalo. Ništa da ne vam. Znači, ovdje smo bili. Idemo tražiti to što mi sredio. Moj ovdje blizu ovoga, slučajno uputam. Odi ja i ovo u zrak. Ovo sam bio. Ok, idemo vam. Gore smo bili. Tu sam bio, ovdje nisam, ali tu sam sigurno. Ne mogu ništa ovdje, tako da moram ići vamo na drugu stranu. A ovaj još uvijek nije crkla, ja gledam ovo ja radim. Napokon, znači... 3 sam žerao. Kako dodi vam doći? Ne mogu. Možda vam mogu da. Idemo gore. Moramo naći način kako se popiti gore. Sad ne znam da li se mi trebamo vratiti nazad do onoga dvorca ili trebamo jednostavno ovdje još rastraživati. Ne znam šta igrica hoće od sebe više. Ništa, jer gore ima sigurno još nešto. 100% ima još gore nešto. Zato što je baš veliko ovo selo kao njihovo. A ne mogu nigdje doći, tako da... Vjerovatno trebam se vratiti nazad. Ja se idem vratiti nazad. Da sam sakupio nešto para, jesam. To fino.
Ćemo se malo. Neće. Idemo nazad. Kupit metkova kod onoga čovjeka obavezno. Idemo dalje u ovo vidjeti. Da ima dvorac. Jer sam dobio ovaj znakić. Nemoj bacati to, ostavi to. Dobio sam ovaj znakić ovdje. Tako da. Why not treat yourself, mate? Welcome. Ooh, Da vidimo što imamo. what you buying? Prodaj. Bočica, 2 rubina. Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price, well, that's our choice to Onda ćemo make. sačekati jaran. That cash in your Ništa mi pocket ne treba jer or nemam your gdje stan. life. Easy choice, mate. Anything Yeah, else I don't can pay help you attention. with? If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Kupi. Metkove kod njega ne mogu kupiti. All my wares are in tip-top shape. To je malo. I assure you, come back when you Really? can actually pay, mate. Ništa. Not enough cash, Pojačat stranger. ćemo kapacitet. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. See how that feels, mate. A fella like yourself should notice the difference right away. Well, Hvala then, prijatelju, what can idemo I dalje. do you for? Idem se ništa više. Dobro, Don't ništa get kupit. yourself killed now. Moja krvajka je, nemoj sad poginuti. Biži gore. Ključić imam ovo, ali to ne mogu ništa više ja. Tako da idemo uzeti ovo, koristiti. Rotiraj lijevo. Ja izaći iz ovoga četitavog. Aha, znači kuj je. To treba biti. Kakva je ovo ptica, majko moja. Jel ja mogu rotirati čitavo ovo sve skupa? Da. Dobro. Znači to treba biti ovako. To je to. Idemo ovako. Koje otvaranje, majko moja. Idemo dalje. Već nekog jarana vidim, malo ovdje što nema. Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¡Ahí! ¡Mi cuerpo! Out of the way. Ja. Damn it. Jesi glupa, Nani, samo u svoj zamk upadaš. Ode go. Jer bi ja stalo na ovo slučajno. Ima još streljivat, to je ekstra. Ima 30 komada, mogu se zaklati. Šta ima ovdje? Sve nešto vidio nisam. Činilo mi se. Resursi. Hvala lepa. Evo vidiš ti mješalca. Juuu. Safir. Ovo je možda nešto bolje od onoga Rubina. Idemo nazad. Safire. Reload. Isto ima 12 mikronika. Malo ništa nema. U redu. Idemo dalje. Ja se ne sjećam gdje on gdje su tačno rekli da ja trebam ubiti, ali ja mislim nekom dvorcu šta već gdje budemo sad došli na polju.
Sam ja nekoga... Da. Ja sam nekog vrata probudio. Ja sam onoga brata opet probudio. Odmah se odozvao, kako god, sa motorkom. Jer ja imam od stvari neki. Imam ja noževa. Imam jedan nož. Za odbranu. Ništa idem. Gdje si pederčina jedna? Ubi. Jel to već brat umro? Samargad. Nešto novo, idemo. Sad je ovo volio se vratiti prodati. Njihov utjecaj nije više onakav kakav je nekad bio. Uništi lutke na navijanje, ne opraštaj tim. Aristokratima, što je ovo, majko? Ovo, jel? Da ćemo, skiraj se. Evo. Imamo ovdje još nešto. Bezvete. Nek sam ovoga brata ubio, njemu trebaš 1000 puta se da bi trkao. Jednim metkom dvi moj. Ništa, idemo dalje. Ovi nestaju, normalno. Čekaj, koliko imam para? Šta ja mogu uzeti? Imam metkića. Šutku nemam. Mogu li napraviti slučajno? Izradi. Tačmaricu. To bi mogu. Sačmaricu imam treba. To bi mogu još šta? Resurse imam. Ako prodam ono. Ne znam, on si to isplati za sad. Ništa, idemo dalje. Ili, eto, idem ja nazad. Za svaki slučaj idem prodati ovaj. Da vidimo da li ja mogu šta dobiti više za ono. Ja mogu neko od ovoga vrata doći nazad. Mogu, dobro. Gun rhymes with fun. Welcome. Got a selection of good things on sale, Prodaj. stranger. Gorčica. Zafir. Your valuables won't do you much good in the grave. Vidiš sad ovo. Well then, next time, buy some. Znači, imamo to kamenje, što već, evo ovo. Postavi drago kamenje, sad ćemo ovo. Ja. Što trebamo znači? Space. Evo. Možda sam mogu ove okrugle, ili? Postavi na drugu stranu. A ovo kako ne, kao ne mogu. Koja glupost. Ništa idem na ovaj. Dvije boje bonus. Pa, sad ako ovo prodam, da li mogu? Welcome.
Prodaj. I ovo za više para. I ovo skupo. Dobijem sam Ruby's 1000 all još nešto. rubbish. It makes no difference. The price, well, that's our choice to make. Ha. Šta napraviti sad ovdje? Idem još ovo prodat. Idem prodat. To ću prodat samo za sad. Thank you. Pojačaj. Uzet ćemo, prvo ćemo uzeti kako ovo. Sad imam mjesto mislim za ovo. What you D'accord. see, wish your enemies sweet dreams from afar, with a bullet straight through their heads. Mislim. I to da You're a man of good taste. Better to be pleasant travel. Hvala Jarane. Ništa, znači tu imamo sada, imamo premještiti ovo. No sa strane još ovo, pa logično mogu staviti ovdje. Ništa, onda će imati ovdje ove gluposti ovako. Ništa, ovo ćemo staviti ovako ovdje. Da mi je... Mogu ga staviti. Može, uzet ćemo i ovo isto staviti tamo. Ok. Malo smo raščistili ovo od sada. Ove 3 stvari su mi glavne od svega. I naravno metkovi ako imam. Ništa. Ne mogu se vratiti. Dakle, onda moram vratiti nazad. Možda ne vidi. Svakako imam mjesto ovdje. Tu. Sada ovdje imam mislim neki kar. Gdje ja njega mogu poislat. Pregledaj. Još uvijek ne kontam kako mogu uzeti kar, ali ne uzeti. Otpremio, ne kontam. Ne, to mi treba. Da ćemo na vas sad. Koji sam ja rekao broj sada majke. Dobro. Imamo znači svicu, ali skopa nemamo. Sad skop sam isto dobio, to moram staviti nekako ovdje. Znači idemo na ovo, dijelovi, nišan, evo ga. Dijelovi. Ili ja mogu staviti ovo na logo. Dijelu. Sad bi trebalo raditi. Pošto nemam bombi. Znači ovo sam na brzinu napraviti prečac. Prečac Nek ide na 4, ovo, to za mene. To mi za sad ne treba tako da. Vidiš ti to kako mi to sad... Jo. Ima da ih pucam na 600 metara. Ovo je postao pub. Jevi se. Idemo dalje. Idemo dalje, imamo nove puščice. Zasad je
sve ok je prešlo. Nije toliko teško za sad, ali znam da će biti sigurno težih stvari. Tako da ima da se... Ovo moram... To samo ugasim, evo. Eto. Ovdje su znači bili. Ovo nešto isto. It's locked. Ali gledaj, imam ključić, mogu probati sa ključićem, što ne probaš sa ključićem, majke? Ja sam kretim. Vidiš, treba dobro gledat pod. Da se trebam healat slučajno. Da se nisam nokao sam. Tebe gru. Vidiš, oni su bili svugdje ovdje. Ja sad mogu, ne mogu koristiti. Mali ključ se može koristiti samo jednom. U redu. Ali koji je ovo znak? Mene to zanima. Šta je ovo? Ništa, idem dalje. Ili nije zebe tada. Hoće mi drugi otmješti. Nisam izgovorio. Moram sve dobro paziti, idem kroz neke trave. Evo i ovdje bio. Ovdje ništa ne ima za pokupiti. Od ovoga. Ja sam ušao sa drugih vrata. Ovdje će mi neko iskočit 1.000.000%. Znao sam. Znao sam. Totalno sam znao. Neko to James. Ovdje tako ima još Not neko. too shabby. Someone has shown up their neighbors. Da li imamo ovdje? Smeđe jaje, to mi daj. Tamo nek ima jaja. Vidiš ovo je naprijed. U postavkama tamo bilo. Mali ključ opet. Da li ja mogu ovo otvrti? Ostavno sličava ako je. Je, to mi treba sad. Mogu izaći ko fin insan čovjek. Jo, bože. Ovdje ništa nije. Polako ću pretrati sve da mi neko ne iskući neki kretin. Nož, to umar. Ovdje ako nije neko... Nije. Ručna granata, to kralj. Evo, 1050. Pa ja znam toga. To sigurno trebamo skontati nekako. Ovo razvajamo tvoje. Ništa. Idemo dalje. Ovdje sam neke stvari pretražio, ovdje ja ništa. Ništa ovdje. Na stolčiću. Sličica. Nešto piše na zadnjoj strani. Napokon tijelo našeg... Tijela, krv naše krvi. Bože. Old photos. Dobro. Gledaj ovo, majke, ti ja ne razumijem šta je ovo sve. Za koje... U šta oni vjeruju? To su neki demoni, ne kontam šta. Idemo gore.
Tu mogu spremiti. Ali... Ne bi. Znači... Iluminati. Ovdje će mi opet neko biti. Dobra je, pa nemam unutra da mogu ući. Iskočilo mi ovdje. Zasvora bi se 3 puta. Znači ovdje ništa nije više. Ona je nestao logično. Ovdje, znači tu sam sve prešao. Ok. Tu sam bio, tamo. Ne mogu proći. Ali možda ima nešto unutra dok ja, primjer, ne mogu vamo ići. Mali ključ. Znači koristiti ne mogu. Znači 100% ima neki drugi način. Ja moram nešto od pronaći. Nešto 100% moram pronaći. Znači idemo dalje. Tu, da nisam šta zaostavio slučajno. Ali kako da pogodim ovo, majke? Ček, moram skontati onaj papir. Sigurno neki ima fazon. Papirček. Tijelo našeg tijela, krv našeg krvi. Moram skontati nekako. Tu nemam ništa. Ovo. Usjeve, svinjar, svinje, dijete. Svinjar, svinje, dijete. Svinjar, svinje, dijete. Svinjar, usjeve. Možda je svinja, svinja, dijete. Ili... Svinja, svinja, dijete. Sad šta je ovo? Ovo je možda svinja, jel? Da je svinja. Svinja. Svinja, dijete. I... Svinja, dijete. Evo ga. Znači usjevi, svinja, dijete. Ok. Tu sam našao kristalni mramor. Šta je ovo, majko? Zašto ja to mogu koristiti? Vrići zraka. Zašto ja to mogu koristiti, majke? Ok. Dobro. Ok, ti došao prič. Jao, jarane. Znači, svaki trnac mi je prošao kroz noge. Najče, ovdje sam sve pretražio. Mali slučajno ovdje šta. Joj,
Vidjet ćeš. Ovdje mogu ići. Dole isto bez ide nazad. Tako da ima li što ovdje da se mogu popeti ili nešto? Pitam mi što ne mogu vama, ne mogu ni dići. Niko to. Zanima me kako ne mogu proći kroz ono vrata. Koristi. To smo znači stali. Ono gore vjerojatno ne mogu otvoriti kristalom. Koliko... Shvato. No možda čak i mogu. Mogu? Ja. Bože. Šta je sad ovo? Već se neko čuje. Nemoj da bi došao vam u gore. Evo ovo ne kontam im. Vidi. Oružje. Otvaraj. Nemoj da bi bio ko ovdje. Pšenica vene, krave postaju mršave. Primjećuju se znakovi gladi, istina je, nemamo sredstva za obradu polja, ali naredba gospodara Stadlera je apsolutna. 30 ljudi je umrlo od gladi, 5 krava će biti zaključeno. Patrijarsi se kupljaju da bace kocke još 6 odabranih za gospodara sada. Danas nije potrebno. Koji su ovo ritual, to je nemoguće. Ništa. Što ovdje? Vidiš naći tom ključić koji nam treba. Pa ćeš uzeti metkove možda. I ja... Evo opet bran. A to kao njihov gospodar ili šta? Their blood has accepted the gift. Neko mi je došao pomoć, gledaj ti to. Ja... Gift? My blood? Ja se nadam da ste vi uživali. Ja sam previše. Pogotovo dok igram, dok sve ekstra je sve. Tako da... Ne znam. Nadam se da će ovaj kanal uspjet. Da će doći naroda koji će gledat sve ovo. Nadam se da iko uživo koji god gleda ovo. Vidimo se onda u sljedećoj epizodi. Tako da budite pozdravljeni do drugog puta. Sretno i uživajte. Ćao, pozdrav!